ubwo yari mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters uyu munsi ku wa mbere, perezida mushya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yishimiye kugaruka kw'ingabo za Amerika mu gihugu. Yanavuze kandi ko umutekano uzagerwaho bitewe n'ubwiyunge buzabaho hagati y'abandi bayobozi ba Somalia. Abayobozi bo mu Misiri bamuritse ibihangano byo hambere bimaze imyaka irenga 2500 uyu munsi ku wa mbere. Ibi bihangano byataburuwe mu matongo y'ahantu hazwi cyane hafi y'umurwa mukuru Cairo. Uyu munsi ku wa mbere kandi abimukira bagera kuri 294 bari bamaze iminsi 10 mu nyanja batabawe ku cyambu kiri muri Libya aho bambukaga berekeza mu Butaliyani. Mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Cote d'Ivoire Abidjan, abayobozi bari kubaka urukuta rwa beton bizeye ko ruzafasha kurinda ibinyabuzima bavuga ko bishobora kubangamirwa n'iterambere ry'umujyi. Abashakashatsi bo muri kaminuza y'Amakerere muri Uganda bakoze akuma bise EACO kazafasha mu gucunga umwuka mwiza wo mu kirere. Nyuma y'uko icyegeranyo cyakozwe muri 2021 gishyira ibihugu ku myanya mu gucunga umwuka mwiza, Uganda yari yaje mu myanya ya nyuma.